Mizorama Sipairal Tlan Anomta Hei Friends News Agency pakhat AFP Tarlandan ania Sipayanga in soiron lut hi anom nge ti kan nem nget thei boka mase aninge ye ti riat theina turin a document ron ken ti borvel chu engma kan hmu pui lo thung chu wangin media dangte puanzar chin kan puangzar ve mai dona riat thei zinga sipai zinga raltlan masaber pol anita ome Herald lan hi ahimna tan a hming puanzar anilova kumsomli mi niin sipaya hian kumli chung atang mana chin mi le sa khuana lama Christian ania zohna thak ania wanga ronral tlanti achiang mai ome chin state a hian tharum thona lian tham ala chuak velova haka borvela damdoin beina athlenga damdoina sipai te chuan CDM mi le sa te chu na chuakin mi pathum borvel chau anen kolane hei hi an buaina lian tham to deuh chu ani mai ome mase tharum thona tur inmung zela he sipai hi abanga kan mi le sa te ngei poisai lo le ngal ka hlum chu ka thei lawani tin Mizoram lam aron pana bai karon kalin annuwa kein akal lea nili hnuwa Mizoram chu aron thlengta nia tarlanani Sipairal tlan ni chu angong anakhop mai an in le an chung te chu tatma do te hian andap ngala apa chu man ni na soi Sipaya ni awang hian anrama kir le chu midang zong ain ahim lo zual niin atar lang tel bokane hetila hian Myanmar ram chunga Sipaya thu nei tu ruat State Administrative Council SSC chuan sipai du lo na lantir tu te chu thitura anchung thu rel theiani yang tin thupek martial law khau tak mai ti chua chu an puana ba ka khodanga man turin huang azau ta zela SSC hian atira martial law hi ranguna tharum chua na satna lingthariar le sepi thara te apuang phota chumi hnuwa chuan south le north dagona te dagon sekai le north okalapa Rangun huam chunga mi te apuang vele a Rangun khopui chunga hian Sipai Regional Commander chu thunei na chikim administrative judicial le military thunei na te anpe boka Rangun khopui chu Sipai te hian mi pui me mi antumna masaber anita tinane martial law hnuaya hian dan bo chiat hei somni pathum duangin chungzinga pakhat po chu an bo chia ani chuan Sipai korta anchung thu relanianga tani na khunga tanga thitura chung thu rel thlengin thu buai anor theidona tani na khung hi anamai lo hle an tan hun chung tur bi thlia lawatanga hreom taka na tho te po atel dona ne rengona hian man ni ahlau om em to tinania man anom zel bokawangin mi than khat chuan he khopui hi anchua san mek poi khoi theina te hi ram phat san na te midang fui kholo te sipai le sarkar na thok te an na thok theilo tura lo chelte thudik lo the dar ral thuam kol sarkar pompui lo pol ne na inzom na nei te thilti chiat le adang te atam mai thiam lo an chantir te chu SSC chairman le regional commander te hne na chau an thu buai ngai tua thale tura thlen thei tur ani dona in chung thu rel to ani chuan chu pom mai ro u in soi buain omzia nei lowang tina tluk velane hetia martial law an puan chan hi ranguna mun thren khata China ne na inzom sum dona mun puya kang mei achua wang ani pakhat nia soyania sipai ta chuan mi pui thil ti ni anti lain mi puilamin CDM mel ti mok na tan le nasazo ka tharum thoa anche theina tura sipai te chet na ni ye anti ve thunga China chu athin rim viau ani kha nitin thi anoma azat anpung zel boka voin lama south dagona mi pakhat kongkal chu sipai te chuan achan po omlem lovin anka phlum top mai ani ome Thizat anpuntak zela wangin UN Secretary General Antonio Guterres achuan khovel ram hrang te chu thisen chhuana atop theina tura ma la turin angena
voin chiar tel lawa mi za som ko pakhat chuang an thi ta ka chuan UN po ma la theilo ma se angoi reng thei to bik lo UN Secretary General chuan tatma do te chu boruak ti dai tura UN Special Envoy to Myanmar chu andrama lu tira democracy an nei theina tura malak pui turin atia sipain martial law an puan dum kara chuan hengen na hi a hlotling kher lo mai theiane ami puite dim na nei lo le tharum ne na natak maya abe na hi UN chuan mi ring dik na chan vo ra be na ania mitang te ngai sak an ni te chu hremna to theina ani thu te asoi boka US State Department thupuang tu Jalina Porter poin tatma do te chet na chu phat marna omlo khopani tin soya poi khoina lian takani ti zong ero chuan tongkam a chep chi alo thung tlangram helzinga Kachin Independence Army le tatma do te chu tunlai hian anin kap na sa hle boka hebiala khotam takatangin mipui te chu anral tlan mek thotrani khan injan yang khuwa in kana wangin mi zani vel chu kathlik biakina in hum himna zongin anlo tlan lut to a hengmi te hian mun himlam IDP campa an tlan chiat na tur chu sipai te hian an dang nia soyane tuna in beina hian KIA te chu an nor tu zo kania thotrani tlai dar nga tanga dariat vela khan anin kapa KIA te hian an base lo to chu lakir le an tum nia soyane KIA le sipai te hi an lawin kap de reng to a IDP hi michina bun ania Shipuya wang khan he muna omte chu an lo chuak vek to a tuna an lu thale mek Kachin State Board vela boruak chu hei hian ati chiang mai ome tuna sipai ten an dan kol ok zinga hian nopang thisen le kumu pato kal hlei thei to lote anoma tren khatte chu an khuwa a him lo wangin ram hnoya bi ru te po anomek bokane sipai te nun ron na hi nitin zual zel ma se kumsang khazakwa somriat pariata an chet nei ro khachu an la phalo hle tuna nor hwai hot tu civil disobedience movement thlop tu te hian riat kumatang khan zir tur tam takan nei ati theiome heng nor hwai hot na panni te hi alian tham ania wangin khai khin thin ania ma se ai nang lo hle thung riat kumami khachu sipai hruai tuin anram poisa ati thia chu chuan sum le pa ya harsat na asiamin tun thlengin an la tur zuya zirlai te chuan an zirna mantur tak ngial po an nei lova anram kalphung party pakhat manga in kai hruaina chu du lovin lungoi lo na an lan tir ta a kuminai ro chuan sipain NLD sarkar anam thluwa mipui te chuan hei hi kan thlan tlin sarkar ani tin lungoi lo na achuak zui ta thunga riat kuma khan nun phung a khailak na satawangin sarkar na thok te chu an chola nor hwai hot tu zirlai te chu an thlop tam meu lo mase kuminai ro chuan sarkar na thok te chu nor hwai hot na a ma hruai tu te ania riat kumai chuan mipui te an chak jok hle tinani riat kuma khan an hruai tu ber chu Aung San Suu Kyi ania kuminai ro chuan hruai tu chal lang le langsar nei lovin Suu Kyi chu achua an ngiat ve thunga hruai tu hi mi sang tel anom theya anthil to nangzela in siam rem an harsadon lo tinane riat kuma nor hwai hot na kha kol ho bamar te chu athatho tu ber ania sarkar lai pui thu nei na thren soma federal du tu namtlem jok tenen in biak na anei tamlem lo namtlem jok te hian federal state anga kal chu an chan vowani antia hei hi tun thlenga an mutan ni ma se CDM hian boruak athak meka mi zongjong len na politics mel thar nei antum to a karen Kachin le Rohingya telaka hun kal to a ngai tha le thleibik anina wangin ngai dam andila nam sang te an tran rual mai ba ka helpol te poin anzom chaume kanei kha riat kuma anti swalang kha ti swal le antum to lawane
kumin le riat kum buaina in an na lai ro chu sipai te ani ve thung kumin ang bokin sipai te hian democracy antiama ma se kum tam tak chung chu thu nei na chel chun zomin mi pui thlan tlin an pom lova in thlan la an buat sai hlei thei lo bok kumina democracy lam tluang kan zo leang kum khat nuwa in thlan kan buat sayang antia sipai te hian rei tak chung thu nei na chel an tum le to tinania kum som borvel democracy tuan tling lova an kalkha an du tok review chumiom zia chu tun norna hian mi pui te chuan democracy tuan tling lo sipai ten thu nei na an la nei na chu an pomani chuan buai le an mabak thuai don tinania democracy tuan tling an nor chua chu an ta na thil thaber ani chubaka chuan sipai te hian mi pui te chu hun rei tak chung melma enin anen toa chu tu na athleng le meka mi puin sipai te firfia kanga an en nai ro chu are tak theilova tun buaina anasa zual voin thlengin mi pui bung ruwa anti chiain achan lewang omlem lova ka hlum te anla nei ta zel riat kuma khan mi pui antang ruwa lova matia mumal tak nei lovin an pong nora sipai terin tlak lo zia po an chiang meulo kuminai ro chuan anti swal zong thein nor an huai hot vele ania riat kumang kha athlen le to lo na turin CDM te hian chona an machona an thlen china chuan an larap dik viau zel ni te poin alangane